Ta inicijativa po meni dobra i bit će ta inicirana, bit će u budućnosti realizovana i treba se raditi na tome. Naravno, tu je i pomoć Evropske unije da se to više razvije i mislim da ima perspektivu ta ideja. A mi imamo ugovor CEFTA koji je osnovna baza za sve. Da, nešto drugo i sigurno mislim da će biti uskoro potpisan taj ugovor i da ta inicijativa da će doživjeti svetlost dana i naravno ta se treba uspostaviti i kasnije sve više i više se unapređivati. Pa u praksi bi značilo pre svega po meni veća strana ulaganja, veća saradnja i razume se ne bilo koja ulaganja, nego ona ulaganja stranih kompanija koje nose tehnološki razvoj, jer je to mnogo bitno po meni, ne samo imati strano ulaganje, već sam kvalitet strane investicije koji nosi razvoj i u zemljama regiona, odnosno u svakoj državi pojedinačno. Pa i to je dobra ideja. I to je dobra inicijativa i to isto tako treba da se razvije, tako da postoje niza stvari koji se mogu unapređivati. Razume se, tu nije samo Evropska unija ili recimo Berlinska inicijativa. Ja očekujem da u skoroj budućnosti budu te inicijative i samih država u regionu, jer je, rekao bih, saradnja dobra, a može se još više unapređivati, no zadatak institucija da stvore uslove, da stvore klimu, a razume se interes je samih kompanija iz regiona da više sarađuju na svim poljima.